الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من المتقين الفائزين يا رب العالمين. Mangakya ulungan sin Allah Ta'ala, mga beriman, mga umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mahasud ci mahatinggi Allah Ta'ala, nagparman halawm kitab niya mahamulya, laong niya wallahu raufum bil ibad, wallahu raufum bil ibad. In mahasud ci mahatinggi Allah Ta'ala, landuin ulung niya, landuin lasaniya, landuin kahanunut niya, hamanga ipon niya. Sumagawa mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, tantu bang maigkatu in pagnganan pagulong iulungi rin hambuok pahambuok, di kita niyo kaulungan sin Allah Ta'ala. Bang maig dahin katu taniyo in pagkasi iban paglasa dahin hahambuok pahambuok, tanturi kita niyo kalasahan sin Allah Ta'ala. Bang maun in paganyaya sin hambuok pahambuok, tanturi kita kaulungan kalasahan sin Allah Ta'ala. Bang maun in pagputing sin hambuok pahambuok, tantuway ruun ulong iban lasa sin mahasud si Allah Ta'ala
katu taniu haipun nia. Jari nia mga kaulungan sin Allah Ta'ala dungugunna tu in sifat sin umat Islam timagna dain hajunjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamanga sahabat niya pamanga hisiu-siuna anu in miumurul halimpa sin junjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya. Parman sin mahasuci Allah Ta'ala hakahina pusan ayat hasura Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ah fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadur Rasulullah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in panghuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ah iban sin mga miamagad kaniya amuna in mga sahabat niya agad na isiu-siu na bariman miamagad miumurul halimpa sin junjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu in sifat nila walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar in sifat nila landu in tugas nila bang waktu in sila liungkupan sin satru diupang sila sin satru di sila mabaya di sila amu in laungta mabaya lungkupan yaun sila nagsasap-sap katan imatuwang kumawa sin hak nila nagtatawang-tawang sila bihan alupun nila in satru sin agama Islam asyidda'u 'alal kuffar sumagawa ruhama'u bainahum bang madtu kanila antara nila mu'min pa mu'min muslim pa muslim tiumtum nila innamal mu'minuna ikhwah in sila yadtumisan paununa persaggaan nila misan pauno na lagbu dusa hambuk pahambuk tumtumun nila wadi maig in pagnganan pagtay manghudha agama Islam. Haparman papsin mahasuci Allah Ta'ala hasura Al-Imran ayat kaiman tagupat adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin adillatin 'alal mu'minin bang madtu patay manghud nila bariman landuin baba sindahan nila landuin lingkat sin pangaddatan nila nagpatibaba sila tuod mga kaulungan sin Allah Ta'ala maita sabab inta umagpatibaba ang katun sin mahasuci mahatinggi Allah Ta'ala kita abain lupa
Waktu sia piarahan amanat sin maha suci Allah Ta'ala, ini kau yang gindas-gindasan kau giikan kau sin mga makhlukat pia panjar sin Allah Ta'ala hababau sin gumi. Tiai maknia. Tiai maknia. Hasabab sin yadtu iangkat sia sin maha suci maha tinggi Allah Ta'ala nah hinang sia suci. Suci mga kiaulungan sin Allah Ta'ala tanda niya bang kitari na makabak tubig amparumatong na in waktu pagsambahayang suci in lupa pagtayamum na kau. Maita sabab nagpatibaba siya iangkat siya sin maha suci maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adillatin 'alal mu'minin. Bang inhaunahanmu bariman muslim tay manghudmu pagpatibaba ka wayroon da malawa kaymo. Wayroon da malawa kaymo bangsamu uno-uno bangsa. Tatkala yaundoon kaniya in pag-iman in ka Islam wayroon pag-atud mo bangsa hisiyo-siyo pagpatibaba kaw mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Adillatin 'alal mu'minin. Adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Adapun bang in parkala amo in iyalukta iman niya yakatu kimawasin hakta mga kafir subayad tu in pagsama-samahan subayad tu amo in paghambuukan pagtibuukan amo in magsap hambuksap amo in supaya kita ini malihan. Sifat sin banga bariman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maglasa liasahi silaha antara nila. Magulungi-ulungi, magtabang tiabangi, maghati-hiyatihi uno in jumatu kaimu, uno in problemamu. Tabangun bang naanya ya supaya siya kumusub. Supaya makawa niya in hak niya bukun pasaran. Ruhama bainahum. Ruhama'u bainahum. Paunun in pagkasi iwan pagla sa pagulong iulungi pagtabang tiabangi ha antara sin bariman sibu-sibu muslim sibu-sibu mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sa pantun lasa sin ama paanak bang pangatudmo intao haunahanmu ya umbia pangumulan sin amakmu niyatunmo in siya amakmu bang pangatudmo inumul niya biya sin magulangmu niyata inyan magulangmu tay manghudmu bang nakababa in umul niya niyata inyan manghudmu mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhama'u bainahum. Muyatuin sifat sin mga bariman, sifat umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruhama'u bainahum. In mga sila ini tarahum rukka'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah. In mga bariman ini, in sifat nila, pagkakitaan mudaran. Tarahum rukka'an sujada, mataud in ruku' nila. Sujada, mataud in sujud nila. Labi luba na tuud bangdum. In manusia, mataud in ruku' niya, mataud in sujud niya, mataud in ibadat niya waktu rum. Manusia yan pagkakitaanmu sumahaya in pamayhuan niya. Lumingkat siya, humansam siya, sumahaya siya, nag-uuyom-uyom sadya. Wayroon pagkakitaanmu kaniya, amo inni sindagbus niya. Laong sinjunjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kathura salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Man kathura salatuhu bil laili hisiu-siu manusia pataurun niya
In sambahayang niya rum, patawron niya in ibadat niya dum, magsunnat, magtahajjud, magtasbih, magzikir, magbasa Quran dum, hasuna wajhuhu bin nahar. Palingkatun pasahayahun sin mahasuci Allah Ta'ala in pamayhuannya bang dumatung na in waktu adlaw. Bang dumatung na in waktu adlaw tarahum rukka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. In maksud nila, in iya angut-angut nila mga kaulungan sin Allah Ta'ala, amo na in kalabyahan dain ha Allah. Bang man sila ampunon sin Allah. Bang man sila kaulungan sin Allah. Bang man sila karidaan sin Allah. Bang man sila anugharaan barakat hakatan kabuhi nila. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Alamat hapamayhuan nila sabab mga kaulungan sin Allah Ta'ala, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, sabab bakas daran sila mag-ail, daran sila mag-ibadat pa Allah Ta'ala, sumahayain pamayhuan nila. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dhalika mathaluhum fit Tawrah. In sifat nasabut tayad tu mga kaulungan sin Allah Ta'ala, nasabut hakitab, dzalika mathaluhum fit Taurah. Nasabut in sifat nila ini ridtu hakitab, amu in piaturun kan Nabi Allah Musa hakitab Taurah. Sifat sin mga bariman ini, dzalika mathaluhum fit Taurah. Cukup na in sasabutan nila, amun kalingkatan sin kakahinang nila hakitab Taurat, di pa mga kaulungan sin Allah Ta'ala. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Sifat da isab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hinang misalan hakitab Injil. Hakitab timurun kan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ah. Kazar'in. Ini sifat hakitab Taurah. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil, hakitab Injil. Amu inna na'ub timurunkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kazar'in akhraja syat'ah. Sabantun binhi. Panghianum, sapantun panghianum, kazar'in akhraja syat'ah. Bangs amu in laong tamagbunga na siya, lumaas na siya, ampamu hitanum, tantu gumua. Tumuho na siya. Kazar'in akhraja syat'ah. Pagguwa niya, faazara. Ay faqawwa. Sambil amu in sumulig na siya. Kumusog na siya. Fa'azara, fastaghlaz, sambil limaggo na siya. Fastawa ala suqi. Pag ubos bang siya lumaggo na, mga kaulungan sin Allah Ta'ala intagna niya, amuin bang siya tumubo bihan in dahon niya landu pa in lunok niya. In sanga niya landu pa in lunok niya. Magad-magad, bangkogdanan sin hangin. Fastawa ala suqi. Pag ubos bang siya, lumaggo na, tumugas na, magsanga na, dahin hapuon niya, misan kau dumag na, misan kau sumakat na hasangan niya yaon, di na basta-basta amo inlaong tamabali siya. May makusog na siya. Fastawa ala suqi. Pag ubos mga kaulungan sin Allah Ta'ala, in kalingkat katuwo kaniya dahin hakasibi-sibi niya, sambil magsanga, magdahon, timugas nabihan, in katan, amuin mag-uuma, amuin maingat, umatud pa, amuin panghianom,
tanda sin lingkap niya, katubok niya, yu'jibu zurra'. Kasulutan sila. May tak mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, sabab dain haka sibi-sibi niya, nagtabang-tiabangi sila. Sambil kimusog sila, sambil amuin misan pa, isyuna madtu, amuin sumakat kanya, di na siya malukluk, di na siya mabali. So kasulutan in mga tao, amuin laong ta, amuin ini tao mag-uuma. Jari niya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, misalan sa lingkat-lingkat, misal misalan hajunjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya, sabab injunjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam panagnaan di masin Islam, isa-isa niya wairuun tawang niya. Malamma pa mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sumagawa, piyaguwa sin maha suci Allah Ta'ala, hisiyo, amunain Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Pag-ubos hi Umar, kimusog na sab sila. Pag-ubos hi Uthman, pag-ubos hi Ali. Nagtabang tiyabangi in upat ini dumasin agama Islam, kimusog sila. Kita abain bariman. Kita abain sifat sin umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subaira kita magtabang-tabang. Subaira kita magulung-iulungi. Subaira kita amuin maghambuot. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Supaya kita kumusog. Supaya kita di basta-bastahun ha mga tao amuin dumugal katu taniyo. Bihad tu mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bukun sibu-sibu ta. Bihan amuin mag binasa. Sibuk-sibuk ta bangsa muslimin, mga bariman, umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sibuk-sibuk kimaput ha Quran, sibuk-sibuk manggayunggong ha sunnat sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita apa? Pag-ubos mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, simaplag kimusog na in agama Islam mayta sabab simpag tawang tiabangi sin hambuok pahambuok. Fastawa ala suqi yu'jibu zurra' liyaghiza bihimul kuffar. Liyaghiza bihimul kuffar. Bangsa upama kakitaan kita sin satru sin agama Islam, magtawang tiabangi kita. Yan kita hambuok safan, di kita magpasad, di kita mag-anyaya-iyanyahi, di ta katawakalan intay manghudta, binasahon, atau akan patayun, atau akan lungkupan. Laong sin mga satru sin agama Islam, di san mabasta-basta in mga tao yan. Makawuga in mga tao yan. Sabab yan sila nagsasapa hambuksapan, sabab nagtatabang tiyabangi sila, magulong-iulungi sila. Liyaghiza bihimul kuffar. Kita ani wa mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. In bar iman bihadtu al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. In mu'min pa mu'min biasa pantun building. Bangunan yasuddu ba'duhu ba'da. Ha? Magsandig siyandigin hambuk pa hambuk. Misan auno-uno na dumatong kanila, at least bukod sila basta-basta amuin maligad magtuy atawakan maramagtuy sin hangin. Bihadtu in bar iman mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos laong sin mahasud si Allah ta'ala. Bang mahinang sin bar iman, in sifat na sabut tahain doon, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Jian-jian na sila sin mahasud si maatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu, in mga sila bar iman. In mga sila mamahugbugi hasara sin agama Islam. In mga sila di magpasad hatay manghud nila Muslim. In mga sila di makatawakkal umanyaya hatay manghud nila Muslim. Di makatawakkal manglungkop hatay manghud niya Muslim. Di makatawakkal maminasa hatay manghud niya Muslim. Di makatawakkal mamuno hatay manghud niya Muslim. Wa'adallahu alladhina amanu. Sila natin mga bariman. Janjian sin maasud si Allah Ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat.
Iban sin mga sila humihinang sin hinang amuin kababayaan sin Allah Ta'ala. Amuin dia akan kanila. Limayu sila din hakatan liangan sin mahasuci mahatinggi Allah Ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum. Din mga sila yadto amuin na maugbugi. Iban hasara sin agama Islam. Iban sin nagi ng amal salih. Maghfiratan, kaampunan. Kaampunan mga kaulungan sin Allah Ta'ala. Bang kita mabaya da, amuin naghuhuat-huat da kita kaampunan. Iwan kaulungan da kita sin mahasuci mahatinggi Allah Ta'ala. Suway kita magad hama nga sifat amuin nasabut tahayd doon. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Iban tumbas sa labu-labu haadlaw mahuli. Murah-murahan insyaallah ta'ala. Bangman kita niyo ampunun sin mahasuci mahatinggi Allah Ta'ala. Bangman maun in pagulong iulungi hambuok pahambuok. Bangman maun in pagtabang tiyawangi sin hambuok pahambuok. Pagtukot tiyukuhi sin hambuok pahambuok. Wayroon haamu indi magpasad sin hambuok pahambuok. Tawangon intay manghud ta malalamma mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Tawangon in mga tao barhajat di kita magpasad bang aun naanya ya subay gapi anta sabab bang sa upama kaingatan ta insiyaon hati niya halawum ini kasabunnalan atau akan nakawa in uno-uno na sadya hak niya. Hasabab sinyad to maaun nasabut na kauna wallahu ra'ufum bil ibad. In mahasuci Allah Ta'ala landu in lasa niya katu, landu in ulung niya katu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirina astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu ta'ala wa huwa alladhi wa'ada al-mazid liman syakar. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وجزر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر أمين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات اللهم يا رحمن ارحمنا اللهم يا رحمن ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله رحمة عامة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين ارحمنا يا الله فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك يا رب العالمين نور عقولنا وقلوبنا بنور علمك والهدايتك يا رب العالمين سهل أمورنا كلها يا أكرم الأكرمين سهل أمورنا كلها يا أكرم الأكرمين أبعدنا يا الله أبعدنا يا الله أبعدنا يا الله من كل سوء ومن كل فتنة ومن كل مصيبة ومن كل مرض ومن كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة يا رب العالمين من أراد بدينك خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد غير ذلك فخذ عهد عزيز مقتدر ولي أمورنا خيارنا ولي أمورنا خيارنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان انصر المجاهدين في كل مكان وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.